Maksudnya impam uibamar uibapau khara update tawjari. Irang laksinanaba thausil security mifam da puthok tuna khanakre. AK Misra Susanpur da ahing yarek tuna kuki lusingba singa unakre. Manipur da hausi oriba security ki phibam Chief Minister Nongthombam Biren na chair lauduna pangthokiba awangpa thaki security ki mifam da puthok tuna kupna nainakre. Kuki militant single lega kasana riba suspension of operation chugi interlocutor oriba AK Misra na lusingba MISA ki team Susanpur da ahing lek tuna kuki sing wa khanar roba matung imphal da halakre. AK Misra amasung Joint Director IV Northeast Dr. Mandev Singh Tuli nangarang taki hauduna Susanpur da kuki miyam bulu singliba Indigenous Tribal Leader Forum gilu singba sing unakhe. Joint Director IV Imphal Nganambandan DC Susanpur DC Dharun Kumar amasung Assistant Director IV Susanpur Soimin Thang Singh yaun unakiba do sahi asik August nipanda Union Home Minister ga pangthokiba mifam maduda khana ki bawa from sing review daukibane. Ministry of Home Affairs ki makok thongba official ani asinagarang Susanpur da IDLF jauna tongan ba stakeholders sing unaraba matungda ngarang hing district aduda jarik lava matungda ngasi atai stakeholders sing unaram lava matungda namejung ba matungda Imphal ki damak Susanpur thadorakibane. Ngarang ki unava aduda interlocutor AK Misra na kuki sing ki political demand ki matang dahai su group sing na makoi ki demand sing adu pisilakpa leire adubo lengang na ya ba pirak bang hairi lamdam masida ingda tap tap fibam lakan na pa masong mafung papa warisin purak na punamak na punna hona binaba mathau dai IDLF na inay tabagi tabag sa tabigano amaromda CM Secretary da pangthoki ba mifam adugi matang da paukse asina fangba paung na hai Chief Minister Nongthombam Biren na chair lauduna Chief Minister Secretary da pangthoki pa top police official sing Assam Rifles amasung atay security official sing mifam aduda sarugyaki. Loina na mifam aduda Manipur da hausik oriba security ki phibam masi laksin na ba apon ba thausil ama paikhat bagi tangay fadaba sing puthok tuna nainake. Ngasi ki mifam adu Manipur da thagara ing thatap taba phibam am lakba haururoba matungda haukiba November mangagi ayukda sahi nauriban ha ani Avinash Maibam amasung ningthongjam Anthony Sangmaidagi Kanglatong biromda Satkiva lambi dagi mangkiva amasong November tariyata kangchup singkhong da miyam ki mop amada nupi ani yauna kogi forupki miyoi manga ki manungda miyam ki irang aduda miyoi ani thiba khangdana leiriba asigi matungda irang abok hana thorakpadagi oirakliba phibam adu mifam aduda puthoktuna kupna khanna nainaki ngarang Chief Minister Secretariat ki Darbar Hall da pangthokiba irang hasda lanjenaraga leiriba miyam ki leidana bayum chabage Scheme haudo pagi tharumda permission hangba uhangi pakum piraduna Chief Minister N Biren na Manipur da thakara irang nem tharuraba matungda haukiva numit kharani asda nokmai kapna bagi thaudok sing tholakba si laibak thibani miyamna phongning fadana laibiduna yariba makai inai tana bagi wakhal tadok biyo hiram kudimak logi matungina amasung constitution ki provision ki makhada waroisin purakna bahona se Housing mirak da lairiba lona yada bakulai singazi fagat na paksana thiba humbagi thabak sathari state amasung Central Force na punna thabak tawminaduna aranba tawba miyosing fagat na bahonari haiki maragasida kumbigi pombikuk amasung Sandon pokpidasu anova lanpa moirakle koki militant singa kam nagre khulngakpa amasokle me ahum dagi satharaki ba tamthiraba lan matam kharap Padhar roba matung mamang thagi kunthraga mathoida moregi SDBO Singtham Anan Kumar bo koki militant sing na nongmai na kap tuna hat kiwa matung dagi amokhana khangkan kansila kiwa lanpham singi manungda Bishnupur district ki kumbi PS na koliba pompi khok amasung Santanpok bisu yawrak bagal loina na koki militant singa nahuna na khuthona rakpada kulnga pa kunja ama nongmai na fanduna sokpadagi siza hostan dalai ka nakre tagdoga singa se Susanpur district ki Kasom Tampak amadi Guandabi Romdagi kumbi PS na koliba kul ani asigi area da koki militant sina nongmai kapsilakpadagi thokibane kul singa sibo ngaklak liba kunja singna su handuna nakalani gi marakda pung marirom chukna nongmai kamnake ihana nangasi ayu pung taru khara helakpada koki militant sina kul ani asi tamna nongmai maru kya kapsilakibane nakalani gi marakda akan mamong da kuthokna kiba asda kul ngakba yawwa moirang Thoya Laikai digi masagi jahi kunthraga makharam surava salam nawwa apokpa S Prem Kumar kauba kunja ama oithangba pambomda
nongmai maruna panduna sokpadagi sija hosnada pukalaktuna laikanaki thaudok thokphamdagi mahak nongthilgi pung 3 minute kunrom tarakpada sija hosnada pukalaki mahaki pampomda panba nongmai maru ama phawdoktuna jatki adu moinamak tangai fadana operation tawdaba yaraknabadagi ngasi numidang waram operation mai pakna pangthokre haidi Pombi khok amasung sandan pokpi area da nakalani gi marakta khuthok nari aiba pau fangbadagi mafam ani asiga nakna leiba khul kaya dagi khulngak pasingsu sangsilaktu na mateng panglaki aduga yuk pung tara ka mathoi makharom tarak padana Indo Tibetan Border Police ID BP yawn ahen ba forcing thomjelaktu na nakalani gi marakta khuthok nari ba du lepna na ba loud speaker forward sinaduna lawrak padagi khuthok na balepki Nakalani na khuthok narakwa asda Susanpur rom dagi su khuzu khulai matik chana paiba koki militant sing tongba gari taraga makharom mafamadu tana changsilakre aibagi pau fangnagi Bahawasdagi khulngaklak liba khunja singna hanadagi hian mikup na hum singna laiki phiba masi security person sin madak jaba ngaksen tharong lakulak drabadi nakalani gi marakta makhata na khuthok narakba yabagi thajaba lairi hairi Susanpur gi mitai sinna lamgi pata pairam de haruba minister Susil Ro gi wafamda mai hongna saure Thasagi nipanda minister Susil Ro na miyam tenba tharom mamada Susanpurda Kundaram liba mitai sinna lamgi pata amada pairam dabasi yamna laibak thibani hana phongdokhiba awafambo Kumuzamba maitai likai fatada Landowner Association gi maikai kham thengna saure Association asigi general secretary Ngariyambam Ulen mangang ngasi press club da pangthokiba paugi mifam amada minister gi wangang asina Susanpur gi mitai singda sogalle maramasna minister na haidokibo phamadu sengdokpiu haiki aduga mori da police officer ama harkraba matungda laukalakliba thabak Asigumna Susanpur amasung kangpok bidasu laukat biu haiki. Polis na miyo ani faki bagi kangpok bida akan bakhongjang sangsen kre. Mahiroi Avinash amadi Anthony mangki baga mari leina na kangpok bi polis na Kuki Jo community gi miyo ani faki bagi mayukda akan ba khongjang sangsen kre. Enberen na lusing ba Manipur lengang na kangpok bida akan ba lengak ama salai rabra fazin kiba miyo ani athoba matamda thado kadabani haiba demand da khongjang adu sangsen kibani. Ngasi numit jung bamatung kangpok vigi Brigadier M Thomas ground da miyo lising kya na saruk yado na mifam ama pangthok baga loinana khongjang adu hiana pangthok chakthok ana na ba warep laukre JDU dagi BJP ongraba MLA manga amukasu khunu makhong samlaure separate administration tanbada yawwa ani jawna MLA manga gi disqualification process jathan binaba high court da wakat kre May ahum dagi Kuki lamen tuhen pesina magogi militant singa khuzam na duna atamna na midaida onsin duna zatharakli balan asibo Matau hafadana tana Manipur dagi tongan ba administration piga da bani haiduna taliba MLA taragi matakda Manipur lengak BJP Manipur Pradesh amasung Manipur Legislative Assembly na lakwatpam thokpa thabak amata lakwatre haiduna miyam na penda bapongtok na ringai gi charakda separate administration tanbada yawwa MLA ani yawna punna JDU dagi BJP onkiba MLA manga gi matakda disqualification gi proceeding sadhan binanaba high court da wakalakre Mamangi kumza lising ani kungani thoi gi February kungani fan amasung March manga de thengkhang ani thokna pangthokiba taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly gi mikhalda sarugya kiba Janata Dal United Manipur Pradesh ki waina MLA taruk mai panglakibani JDU ki ticket mai panglakhiba MLA sing aduna 9 thangmaiban AC ki khumuksam Joy Kisan apokpa leikidraba KS Imosa thangmaiban khoyathong polem leikai 55 Tipaimok AC ki ngursanglung sanate apokpa leikidraba Gordingland Jolian Parvungkhol 40 Jiribam AC ki MDA Chapuden apokpa Tafanali Sonapur Parwan 15 Wangkai AC ki thangjam Arun Kumar apukpa leikidraba TS Birsandra Singmairong mamang leikai 58 Susanpur AC ki LM Khaute apokpa Songkhofa Khaute amasung 30 Lilong AC ki Muhammad Abdul Nasir ne JDU Manipur State ki waina MLA taruk karakhibagi manungda MD Abdul Nasir natana lemhauriba MLA mangana Manipur lengak lusing lagliba BJP da march tawkhibani masigi matangda MLA mangana funna khuriak pituna Manipur Legislative Assembly ki Speaker da September amalisingani kungani thoida aiba serol ama pisin kibani JDU ki MLA taruk ki manungdagi mangana BJP da march tawkhraba matung thangnaba namit September ani lisingani kungani thoida Manipur Legislative Assembly ki maigadagi Secretary na Bulletin Part 2 number 17 thoktuna MLA mangana BJP da march tawre harikibo wafam adubo ayaba vire hana phangdokibani masigi matungda JDU ki maigadagi January 18 lisingani kulhumdoida
पार्टी असगी MLA सिंह ओइना कारकलबा BJP दा मार्च तौसिनगिबा MLA मंगाबु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 10th शेड्यूल गे पैराग्राफ 2 क्लॉज 1 क्लॉज A अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 191 क्लॉज 2 अमसुंग मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रूल्स 1986 की मतुंगिना MLA ओइबदगी डिस्क्वालिफाइड तौबिनब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर दा ही बसेरोल अमा पिसिन की बनी चेरोल अदो पार्टी से मणिपुर यूनिट की सेक्रेटरी जनरल माइस्ताम दोरेंद्रो अपोकबा लेखिद्रबा एम तोम्बी वांखई जोंगलान अयांग फलीद लेबना पटनसर ओरगा फाल दौरखिबनी अदुमोइनम इलेक्शन कारक मतमदा पॉलिटिकल पार्टी अमगी टिकेट दा कारकलगा अतोपा पॉलिटिकल पार्टी अमदा मर्ज तौसिनखिबगी मयुक्ता JDU की मैकेदगी स्पीकर दा वाकटखिबा पिटिशन अदुकी मतुंगिना ngasi फावदा लौकटफम थोप डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग सिंह लौकलक्तबदगी स्पीकर दा फाल तौखिबा पिटिशन की पटनसर ओइकिबा पार्टी असिगे सेक्रेटरी जनरल मसामगना पटनसर ओइतुना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा वागलखिबने कुकी मिलिटेंट्स ना सिनिंगद्रबदी लबुक द कुमलकनो लाउरकपदगी लौमी सिंह पाखतुना चेनखनरुरे इम्फाल ईस्ट जैंगंग पोकपी की मनुंग चलिबा शांति खोंगपाल अमसुंग सबुंको खुनौगी लबुक सिंगा ताइनना लैबा चिंगदा बंकर सादुना लैबा कुकी मिलिटेंट सिंगना मफम सिंग असिदा लौ खावबा अमसुंग जैनना बगिदमक कुमलुबा लौमी सिंगदा सिनिंगद्रबदी लबुकदा कुमलकनु हाना लाउरकपदगी लौ सुबा कुमलुबा लौमी सिंग कीदुना चेनखनरुरे अदुमोइना मफम सिंग असिगा नकनना लैबा सांथन सिक्योरिटी फोर्स अमसुंग जैंगंग पोकपी PS दा पाव पीबदगी अथुबा मतमदा जैंगंग पोकपी PS की OC केनेडी अमसुंग सब इंस्पेक्टर अनि जाउना यामलाबा पुलिस पार्सन सिंग लाक्तोना मफम असिदा संगसिलगलका ngak selaba matungda लौमी सिंगना अमुक हन्ना लौ खावबा अमसुंग जैबगी थबक मखा सथनखि लौमी सिंग ngak चेनबगी थबक दा BSF की पार्सन सिंग जाउखिबदा नतना लौ सुबदा फावबा मतेंग पांखि मफम सिंग असिदा लौ सुरमबा लौमी सिंगना फोंगतोरकबदा थौदोकसि ngasi ayupung mapan khara helakbada lofam sing asid lौ खावबा संगसिन नरुबनी अथवा मखोइना लौ खावबा हेक हरकबगा इकान कानातना मीटर चामारोम तमक लामना लैरिबा सिंगी मफम खरादगी फर्स्ट बोहैब खोंदा सिनबग लोइनना लौमी सिंगदा लौ सुबा यारोय नाथवाई हिंगनिंगलबदी यामना थुना मफम अदु थादोक्तुना चरखो हाइना लाउरकिबनी हाइरि वफम सिंग असि लाउरकपदगी लौमी सिंग कीदुना चनखनरखि लाउरकलिबा मफम अदु जाइंगंग पोकपी खुलगी उयोग सिंगदगिनि अदुमोइना मफम अदु इरांग हेक हौरकपदगी कुकी मिलिटेंट सिंगना मखोइगी बंकर सिंग साजिंदुना लैरकिबदा नतना मफम अदुदगी यामना तोइना नोंमै कापथोरकपगी थौदोक सिंग थोगलिबनी हाइरि कुकी मिलिटेंट सिंगना साजिलिबा बंकर सिंग असि लौथोक पिननबा स्टेट अमसोंग सेंट्रल फोर्स सिंगना हाइजबदगी थुगाइबसु यावख्रे अदुमोइनमक सिक्योरिटी फोर्स सिंग हेक चटखिबगा हानागुमना अनोबा बंकर सिंग हेक्तमक साजिले हाइरि मरम असना कुकी मिलिटेंट सिंगना लैसिलिबा मफम असिदा IRV नत्रगना MR गे पोस्ट अमा अथुबा मतमदा हांगदोकबियु आना लौमी सिंगना लैगा की पोंगनिंग सिंगसिलखि मरगसिदा ngasi सुरचानपुरदा रैली लोइट्रि फावबा शटडाउन तौगनी सुचानपुर की जॉइंट स्टूडेंट बॉडी ना लेगांगना कुकी जाव महरो सिंगी एजुकेशन सेक्टर दा मिराई बिरे आइबगी मायोक्ता हयंग अयोग पुंग मपन तारकपदगी हौरदुना रैली अगेंस्ट एजुकेशन नेग्लिजेंस हाइव वेनर मकादा मास रैली अमा हियांगथम लमकादा लैबा पब्लिक ग्राउंड दगी हौरदुना तोइबोंग की मिनी सेक्रेटरिएट फावबा सटकदौरी खोंगजन असि मपुंग फाना लोइसिनद्रिबा फावबा सुचानपुर डिस्ट्रिक्ट दा टोटल शटडाउन की खोंगजंग चांगसिनगनी मखल अमदगी गाड़ी सिंग सथोक सजिन तौबा यारोय अमसुंग दुकान पुनमक थोंग लोनगदबनी हाना रैली असिबो सिलिबा जॉइंट स्टूडेंट्स बॉडी JSB ना लाउथोखरे हायंग रैली असिबो कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सुचानपुरनासु मफुंग फाना सवगतकनी हाना चेरोलमा थोरखरे पॉइंट 22 राइफल्स का कोनना फाखिबा मियोयदो अनालने हाइरे IGAR साउथ की PRO की मैकेदगी ngarang असम राइफल्स पर्सन्स इन संदेल मसुंग सुगनु लंबी की भरकता हांगबा मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट अमदा बोलेरो पिकअप वैन अमा खामदुना चेक तौरुबदा नारिंगखो खुलदगी NI कोरिमांग कोवमियो अमा टेलीस्कोप फिक्स तौवा पॉइंट 22 राइफल अमा मसुंग मरुगा कोनना अतै पोलम सिंगा फारगा संदेल PS दा खुसिन नगरे हारखिबा मियो यदु कोकी नते अनालदी हाना संदेल PS की ऑफिसर इंचार्ज ना फोंदोरगले मणिपुर बन्ना महौसा की पुंजीदे चाउना अकाइबा पीरे लमसांग अखम अवंग लेकाइदगी नहा अनि था असिगी मंगादा कंगला तोंग बिरोमदा संखिबदगी थीबा खंगदन लैरखिबा असिगी मयोक्ता सेमखिबा JS ना कौखिबा पुंग कुंट्रा गोमदोइगी बन्ना मणिपुरगी मरुवेना तंपाकी महौसागी पुंजीदे चाउना अकाइबा पीखरे ngasi ayuk pung mari dagi hauraga hayeng numit jungba matung pung ama fawba chathagadauriba ban asigi ahanba numit da ngasi kaithel sing thonglo naki lambi da passenger puba gari ama da chena khide imphal gi maruiba lambi kya da miyam thorak tuna lambi thingjin badagi
चाथोक चसिन चाउना खुदोंग चादबा थोंनाखि मरोइन इम्फाल कांगसुप लंबी की लमसांगदगी उरिपोक फावगी मरगसिदा मेरा पाइबिसिना मफम कयादा लंबी थिंजिनबदगी चाथोक चसिन तौबदा चाउना अपनबा ओइखे मियाम थोरक्तुना लंबी थिंगबदा नतना लंबीदा उवा पोस्टन सिंगबा फैदुना लंबी थिंजिलगा वकन मिफम फावबा चाथदुना लैनखि इम्फाल की मफम अतैदा पुलिसना पामदबा थौदोकसिंग थोकदनबा ngak senbagi thabak paikhalabasु उरिफोक कांगसुप रोड असिददी पुलिस लाक्तुना बन तौरिबसिंग असे लाक्सिननबा थौरांग पाइखतपगी ममी अमदा उखिदे नावरेमथोंग मपादा लंबी थिंगबगी खोंजंग चांगसिलबा नावरेमथोंग लाइसराम लाइकाई नुफिचिंगी चाको थौरांग लुककी मेंबर सोराइजम मेम्सना पाउमिसिंग हाई लान सुंगाव यावजदबा सही यामना नौरिबा अगांग अनी लंबी लमांगनबदगी कांगला दोंगबिरोमदा चांगसिनखिबदा मखोइबा ngasi फावबा मरी मखोंग अमता खंगतना थंबगी थौंग असि यामना हक्सिना लवे मसिदा लेगांग असिना सुथीबा होंबगी थबक चथबगी ममी थोइना उबा ngamdre नकलमरोमदा कुकी एरियादा स्टेट फोर्स मथौ तौबा यारारोय मणिपुर की कुकी नमना ताबा एरियादा स्टेट फोर्स अमदा मथौ तौबा यारारोय मियामना लेगांग सरगनी हना कमिटी ऑन ट्रैवल यूनिटी कोतुगी जन सेक्रेटरी लमिनलोन सिंगसिना फोंगदोखरे मैतै की नहा अनि था असगी मंगादा कांगपोकपिरोमदा संख्रगा मांगकिबा मरी लेना मणिपुर पुलिस ना कुकी की मियोयनी फाजनखिबा मसों सुजानपुरदगी कांगपोकपि तमना लोहंबगी थौरम यावबा लाकबा मियोय मरीबा साखंगदबसिना फाखरगा मियोय अनि तामथिना हातपिखरे लोइना मियोय अनि थीबा खंगदना लैरी हाबिगे वहुदा अकन ममुंग दंगासिसु कांगपोकपिदा खोंजंग जंगजनग्रे ngase angan badaki hawraga brigadier thomas gronda miyoy lising kyamrom pullaba matong कांगपोकपि की एसबी की ऑफिस बावबा असौबा रैली अमा चतखि खोलाव कया मरम लाउदुना चतखिबा रैली अदुदा कुकी की एरिया द स्टेट फोर्स थंबा यारोय असुंबा वेल फंगल्लु फाजनखिबसिंग थादुरगु हाइबा यावरे खोंजंग लोइसिंग अदुना कांगपोकपि की एसपी की ऑफिस ममांगदा थोमजिनदुना ngasi numidang अथेंगबा फावबा लाइसिनबदगे इम्फाल तमना लाकपा पोट पुबा गाड़ी चामा यांखै पंदुना लैखि खोंजंग सिंग असिगा मरी लेना पाउमिसिंगदा वांगांग लदुना कोतुगी जनरल सेक्रेटरी ना मखादन हाई हाउजिकदी मियामगी वखलुल असि अखोइना लाक्सिन बंगमद्रे लैगांगना सथरिबा मिसंग मिखाई नाइबगी थौंग असिदा खांगदुना खक लैथोकलरोय मियामगी अदिंगबा अपामबगी मतुंगिना संगसिलकबा खोंजंग सिंगी अफफता पुनमकी टेक्साक लैगांगना पुगदबने मरम असना कुकीसना नमना ताबा एरिया द स्टेट फोर्स अमदा मथौ तौबा यारारोय मियामना दुमक लैगांग पाइजरगने फागिबसिंग अदु थादोरक्त्रिबा फावबा मियामना खोंगफम अमा फावबा हंदोक्तना कांगपोकपि की एसपी ऑफिस ममांगदा थोमजिनदुना लैखिगने हाइरे पार्लियामेंट की निंगथम मिफम डिसेंबर मरीदगी हौरगने पार्लियामेंट की निंगथम मिफम मथंग थागी मरीदगी हौरगा कुनगनिथोय फावबा चाथदुना सिटिंग तरागा मंगा लैगनि हाइना पार्लियामेंटरी अफेयर्स की यूनिट मिनिस्टर प्रहलाद जोशीना महागी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द फोंगदोरखरे हंदक पांगथोकदोरबा पार्लियामेंट मिफम असिना मसिगी अनुबा बिल्डिंग द पांगथोकबा हानबा फुल सेशन ओइगदोरे सेशन असिगी मनुंगदा लेजिस्लेटिव बिजनेस अमसों अतै आइटम सिंग लैगनि हानसु मिनिस्टर नमका ताखि पनबई अबदी पार्लियामेंट की निंगथम मिफम असी महौसादगी नवेंबर थादा पांगथोकतुना लाखिबनी अदुमोइनमक हंदक मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ तेलंगाना अमसों मिजोराम की असेंबली इलेक्शन सिंग लैखिबदगी निंगथम मिफम असी डिसेंबर थादा पांगथोकनबा लेपखिबने स्टेट मंगा की इलेक्शन की रिजल्टना मथंग थागी अहुमदा लाक्थोकदौरिबने लानासिदा असी अना यौरकपदा अचौबा थौदांग लौरिबा जेडिम्स की मिरेल संगदा पब्लिक टॉयलेट लैदबना खुदोक चादबा कया मयुकनरे सही से की अहोगिबा मे अहुमदगी चिनकुकी नार्को टेररिस्ट नबितै फुरुपता अतमनना लंदारकपदगी असी अना कया यौरकपा मतमदा अना लयंगी लमदा अचौबा थौदांग लौरिबा जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स दा लैरिबा जेनिम्स मॉर्चुरी मिरेल संग असिगी कैंपस दा पब्लिक टॉयलेट लैतबन मरम ओइरगा मियामना अचौबा खुदोंग चादबा कया मयुकनरे हाना मिरेल संग असिदा लाकपा मियोइसिना फोंगदोरगले चीफ मिनिस्टर की मियंग मखादा लैरिबा जेनिम्स अना लयंग संग असिना ममांग थकदगी हौदुना हौजिक चथरिबा लाना सिदा असोकपन अमदि अना आयक यौरकपा मतमदा लैंगा के तोंगान तोंगानबा अना लयंग स्कीम सिंग फंगदुना लयंगदुना लाखिबदा नदना रिलीफ कमिटी जेनिम्स कौवा अमसु जेनिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर लाइसरम दिबेन की मियंग मखादा हांगदोक्तुना लान असिना मरम ओइरगा अशोक पंजारकपा मियोसिंग सेल लौदना लयंगदुना लाखि लोइनना लान असिदा चिनकुकी नार्को टेररिस्ट ना युंकै मै थादोक पिखिबदगी लांजेनरकदुना रिलीफ कैम्प द संगजफम लौदुना लैरिबी मिरोन बिनुपी कया अमसु माइपाकना अंगांग उनहनग्रे लाना सिदा मैके अनिमकी असियाना यौरकपा मतमदा जेनिम्स की मिरेन सिंगदा असि भागचांग थमलिबा असिदा लौबा लाकपा मियोसिंगना मिरेन संग असिगी अकोइबदा पब्लिक टॉयलेट अमदा लैतबना खुदोंग चादबा कया मयुकनरे हाइरि मिरेन संग असिदा लाना सिना मरम ओरगा असि भागचांग लौबा लाकपागी मसिंग नोंमा नोंमा गे हंगलगले
asi bhaksang lawba lakba miyoi amana phongdorakibada matam amada Jennings ki Miriel sangda yamna tangna asi bhaksang lawba laknarami aduba ngasi lana sina maram oraga maikei kiyada asiyana yaurokpa maramna Jennings da miyoi kiyana makoigi asi bhaksang sing lawba laknari miyoi sing aduna asi bhaksang lawnanaba honabada tongan ba official gi oiba term and condition mafung phana honaba matam sangna adumak jangli asi bhaksang sing adubu lawnanaba honabada matam changbana maram oraga Jennings ki Miriel sangda pung kya lengdana leiduna ngaiba mathau tari aduba lebak thibadi Jennings ki Miriel sangda athapatha mafam singdagi asi bhaksang lawba lakliba miyoi sinang hek pothana na mafam amadi toilet asingba leitabana maram oraga awaba khudong chadaba kya mayoknare marmaduna chief minister ki miyang makada leiriba Jennings ki Miriel sang asida miyam nang hek potha jaba jananaba mafam sing matik chana sengko sagat pibaga loinana matam ga chunaba public toilet singchu Jennings ki director ga tana biraga atho matamda sanana bohora biu anasu Jennings ki Miriel sangda asi bhaksang lawba lakiba miyosina phangdorakle ayetba piriba kuki sing maru phangna muthatpa mathau tai malem asi mina leinabani miyobagi punna hingminabagi lambida amadi lamdamasagi yelomi oiriba bidai singi jakwa thaurangi lambida ayetba piduna khorau thangaliba mabuksel fatraba kuki terrorist sing maru phangna muthatpa mathau tai haina Asian Forum Peace Committee ki convener angomsa singkhaina phangdokre Asian Forum Peace Committee na haukiba me taraga mangadagi hauna lamdamasida ngasi bawwa miyahum dagi leptana thoklakliba tamthiraba kuki terrorist singi landa saitheng nangliba midai furuki sin inaw singda angamba mateng pangbagi makha chatharakba hoina ngasi haukiba November 3 ta khulai matik chana paiba kuki militant singna Empire West ki kangsup singkhong da khundariba midai singi matakta landa rakhiba thodok aduda asokapan nangduna hauzik Raj Medicity da laying chathariba lamdam masigi thauna faraba iraisa khulngakwa volunteer ani BDF amade police person amaga punna miyoi marida makoigi anabada laying nanaba mateng oinanaba Asian Forum Peace Committee ki maikedagi angamba sel ki mateng pangkhre mateng panggiba tawramaduga mari leinana mathake wafam ase convener singkhaina pawmi sinda phongdokibani mangra makhatan hai mifatta koki terrorist na mitai furupok ponthanada bo honarakiba haurakib lana si kedongai loigani haiba ngamdre maramaduna mafa oibasina isa isu singna chathok khotokpada koki terrorist na khudong chaba lawba yaba mafam singda chatana ba takbi tambiba madawdai amadi lekai ki club amadi maira vaibi ima ivel sina makhata ba manau singda hiram asida pawdak bibiu haike aroibada content sing asigi markuiba pau khara asiba pawdam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangbiriba punama padaga jari channel sina domda kana badi subscribe to be business subscribe to be like and share to was a copy of Namako Amakana Tagasari.